He Korowai I tā kohatia ki tēnei kaiako omua, 55 tau ki muri nei. Ko hoki mai te taonga ki tōna ukaipō. I had my hand over my mouth because it was so pretty. You get to be the first to wear it at Tokoroa High School in 57 years. How does that feel? Really good and happy. I feel like I'm like the only one. Te kaumārua tau te pakekea te ahu Christensen, hei tāna nōna te maringa nui ki te mau te taonga ko hoki mai ki tōna kura. It means to me that I'm able to like help other people with their like Māori actions, like and their like with their songs. I'm coming up the home straight in my life. It was a very special presentation that was made, and under advice from Kaumatua, one of the respectful things to do is to return the Korowai to its place of origin. Hoki mai ai a Ronald Perkinson me ona tauira no te tau ko 1995. Hei tāna, hea tāhua te kite kua tino tupu o tira kua Pūkōrero haere ko ngā kaupapa Māori ki roto I te kura. Māori culture just didn't exist. Now, look at it. I've felt such pride listening to the singing and the kōrero, the traditional Māori that I would have expected in a rural area like Tokoroa. I feel so proud to be here and see Māori culture embedded in your life here in the school. Ko nui te wairua, te aroha te tangata o Ron, he mai ki te hoki mai te Korowai ki te kura. Hoki mahara te wā e tīmata tanga mai o ana kapahaka I roto te kura. He hoa tawhito tēnei uri o Ngāti Koro ki Kahukura ki a Perkinson, me te aha ko Perkinson te kaiako omua o tāna ipo. E ro te wā e kōrero, ngā kōrero e whakatū he rā whānau o te kapa, hoi no, ko te he tanga mai o Ron, a ki te hoki mai te Korowai ki te kura, a ka tā mai te rōpu, ki te awhi hei chiki mai te kaupapa noho mai ke waingu ki a tātou. The big thing was it helped give the children of the school a real identity about who they were and pride in who they were. And we look back on those years as very special. When did you find out that you were going to be the one receiving this Korowai? I found out as soon as I standed up, and like I got really like anxious because I thought we were just gonna like take it to the table, but they decided to put it on me and I got really nervous and scared. Koa ana te kura ki te Korowai ko hoki ora mai. Hei tā te kura nei, ka tū te taonga hei tohu mō te tauira ka ingi tū I roto I ngā mahi o te kura. Te kawa pāora, Aukaha. Ko te reo